Iyang hokasalenya maingko. Hay chungal sagratan kapingo wa pan kupuran sa machel coach. Kay poni ponarok sokon pon peyu pachuan wan ki isoko likan ko nanalang ko onan kanyekan. Hay chungal wa choror hang kapnan win pon pay karyawan kapna. Speaker kay sakewan pon pay state legislature o yang amuson kawata ko senate kan chorus. Wan ki son ko pung labalap o yang awi son ko pung kan chorus. Samarokan o labalap kaiti o susta kan chorus nan palyan momotso chiak o government o pachuan wan ki chon way unsa. Yes sab machero kan ranawich o sab mamail son baba frolin frederick maban pachuan pakita au tapan rong kach. Hirakayo ye turnover ceremony and school pass. Rong sang option kapna pelabalap kolonia ponpe. Government lab and FSM pachuan sawas ketar posan school silipach ang school and Wayne ponpe. Week pachalar o ranwach aprili saksilur yagdri sakwanaw kapnan Wayne ponpe the Honorable Stevenson A. Joseph pachuan kasapul ki and pos pukach ang kampan kamarain ang Wayne ponpe. Ni kasarang mocho-mocheo mapachuan paitar ni opsan kapna pelabalap kolonia. Kasarawi and kasapulwach ye kaim saklan taka ang kamagutpan sawaswach puen kap pachalar o kap tatak ang peitait pan sa machay saring school kan ang imon school kan nanwin ponpe. Chief and Primary Education Mr. Peter Ramirez o Chief of Curriculum and Training, Mep Pachuan Walyantor, Director in Education, Honorable Stanley Etze, o Pachuan Patar Sawas Detonation Watch. Alalti and Pos and School Pukach, Pachuan Waitato, Pan Government Lab and FSM, Sang Ponpe at Large, the Honorable Senator Peter M. Christian, Sang FSM Congress, o Wiya Kilalan Minimin, da uchuch panan taken government riyaw yay FSM national government o Ponpe state government. Sawaswach mainan kasampal pagyapan sawasa palian kampan kamrain and Wayne Ponpe melel sabmachel sarikan. Pagkat sawaswach kampan kamrain and Wayne Ponpe panpachuan kamawyala da kamangayala peitait panchon school ang arailwasan ka school taimon school kan nan Wayne Ponpe. Awasan kap nan Wayne Ponpe pachuan kapengki nimulatak sawas pukach o pan pachola mawa o ewang kampan kamarain and Wayne Ponpe o apali sawas pukach mepan uyang kamapan chon way unsa. Hirakarayaw ye PUC lineman ang Wayne Chuk. Rong sang palian kan coach and Ponpe Utilities Corporation PUC, the PUC Communication Office. Ponpe Utilities Corporation PUC pachuan sawas katara right chungan lineman paman me pachuan sailaki Wayne Chuk poran kakyang pachuan ta sawas ang Chuk Public Utilities Corporation ang anontan lial pagkasang nakapalan malmal no Wayne Chuk pachuan loyanger nan week babachalar ye malmal silako. Malmal wach pachuan alatar kachaw masul kawalar salan lial walan al o imakan poptian chukokan o wasa chocho nan Wayne Chuk maalatar kunlan lial nan wasan kausanakan. Kwaki rawach Ponpe Utilities Corporation PUC pachuan wiatar kasantuwach o pachuan katar moanaka paman nan palyan lineman poran pachola o sawasa CPUC crew nan Wayne Chuk ang kamaulan ta onontan salan lialkan. Lineman paman pukach
Panbachuan Pachang local team in Wingchuk, Wasangan Kamawi, Wasa Olakan, Walianta Tengkim Pasarakan, Oneta Salan Lialkan, o Corporata Lial Nan Wingchuk, Nian Somata. Mogat watch we are Clelan Minimin o Chuchpanan Wayne Ponpe o Wingchuk, Melal Nan Palian Kamalan Lial on Wakan. Hiral Manakap Kan, Ye lineman paman sang Wayne Ponpe watch, Ye Mr. Mike Paulus, Mr. Mike Hirons, Mr. Melfred Alcomperker, o Mr. Cheron Primo. Kalanganin Kuburkaras, may kamechi out of Insop Macheron Ranwatch, but you want to look at Jakuburakan and Gachin Sabali Radio Physics Age, Hong Rong Kapakan, Mabankan Pachodamo. Kalanganin Kuburkaras, o Casalelia Mango.